char palu members of parliament in northern Uganda do chakera chaka and mabene Jomaki boligi kui benefit paya go swearing in medoni parliament manyen dano chala Akol gudon wa maloni chaba ubienu go volte de an gene dong mada gene dong gen da ene ye doro Acholi parliamentary group mati parliament ka ene ye doro Acholi parliamentary group iberu pe wa ki plan kong me gor we members of parliament me Acholi me neno kan ngati mo romo chumu me beru speakership me iluni Acholi ulanya to anga mano me replacing kakari ngodong ini mo meka kakatini Anita mong enomira ki ye kune nena ko mabene umeru tiki interest ben ngeyo ni tiki interest nena ye nyego ma chiel ma diti ya Acholi wan cheng mabe wajo ni peo duok dano mo macharo Mapenduzi gini meno ene dongba lo chara Acholi kama leng nen kama leng owe ko chiling Aliba chiel Aliba rio Aliba dero wiluo ko kanamo wiluo. These are things madam mo nena ko very open ni kitika chata Acholi kama leng dong eno Unu tawani kadongu chako ho chon kumbeti chawani kadongu donyi ye kunu kiripe ngo magubu ripe mikelu kidgi mo ke kani in northern Uganda ira Acholi Joni iguni wenyang wanu mini utamni ko kwangi o donki kwangi o ikeljo manyan kwangi o ikeljo manyan ukwero ini dong nyura tele do chake ko bena fa futpia go chako ti parliament manyan dong go chako tele ko just in the beginning itawani ngoma magira mo kilo northern Uganda ngoma magira mo kele Acholi boss mi go wajini iguni wenya cham wenya eni dong gitika timune dong go chako ko bena just ki campaigning pianita umero tika miro chu ini cerca campaigning kila ro jamu boli kui igiberio kitung bon mao eni do bero the greatest downfall pa mao pian kam mao ko karo beru speaker do miro wet luongo nying mi beru president no doge pian do bi dugu chen ka chu mi beru LC5 ka wajo gopa kuro bunano pian kere donc nyono ke chao nyono ne ki malo ke nyono ngi duare wa kenyi ni donc bi dugu chen LC5 ka dong dog gang ka fu bien strategy mati teach kere walo ken gang dong gitika failing niango because these are all people one way mirror no dong pek yelle ki duak gi chen these are failures all of them they are failures madongo failing Acholi ro timini ki opportunity mitimo gi mo ken but they have failed taking an result mo
no mir ki mi dong tera ki jo mo kene jo manyen ne no cha parliament manyen cha bubu dok chen ka tele kin gi di mo ma go tim kilo de der pake